Lagi apa? Universal market. Macam saya cakap, saya buat bisnes, mau cakap banyak, mungkin orang lain bisnes lebih banyak lah. Tapi lebih 10 bisnes saya buat tu kira banyak lah bagi saya. Saya try buat ni, ada yang jadi, ada yang tak jadi kan. So, dalam banyak bisnes yang saya buat ni tuan-tuan, ada yang senang. Antara sebab kita senang buat bisnes ni bila market kita luas, kita boleh reach seramai orang. Contoh, kalau saya sebelum ni ada buat bisnes pakaian muslimah. Bila kita buat pakaian muslimah, saya jual hand sock sebenarnya. Bayangkan market untuk hand sock kecil ke besar? Tuan-tuan tengok Malaysia ni ada muslim, ada non-muslim. Yang muslim kena pecah lah dengan non-muslim. Takkan non-muslim pakai, kalau dia beli pun untuk elakkan nyamuk, jarang lah kan, untuk driving. Banyaknya beli muslim. Muslim pecah lagi, lelaki perempuan. Lelaki perempuan, perempuan pula ada yang pakai tudung, ada yang tak pakai tudung kan. Yang pakai tudung pula ada yang pakai sarung kaki, ada yang pakai sarung kaki. Sebab handsock ni adalah pilihan terakhir. Orang akan start pakai sarung kaki dulu kan, baru pakai handsock. Yang pakai sarung kaki ada yang pakai handsock, ada yang tak pakai handsock. Jauh, paling kecil market saya. Tapi alhamdulillah boleh survive. Sampai sekarang alhamdulillah partner saya yang run kan, tapi boleh survive tuan-tuan. Bayangkan emas ni market dia berapa besar. Sebab ada seorang kawan saya janta kafir, dia cakap apa? Oh best lah jual emas ni. Sebab apa? Tak kira lah dia gemuk ke, dia sakit ke, semua boleh belilah. Kalau takaful, sakit tak boleh. Kalau berumur tak boleh. Lebih daripada umur yang sepatutnya. Tapi kalau emas, laki ke, perempuan ke, muslim, non-muslim, berapa rakyat Malaysia berapa? 33 juta. Kita rasa susah ke bisnes emas ni? Tuan-tuan try lah bisnes lain. Jauh lebih susah.